bitewe n'ibintu Imana yarikoreye Elizabeth ndetse na Zakariya. Ibintu Imana igukoreye bihuruje abantu, ibintu Imana igukoreye bitangaje abantu. Hanyuma Imana igikora ibya mbere, bagihurira ibya mbere, Imana ikoze n'icya kabiri. Ebifodrayi kwita umwana izina. Hanyuma ngo uyu mubyeyi aravuga ngo umwana wanjye agomba kwitwa Yohana. Ngo mu gihe bakiri kujijidinganya, ngo marayika w'Imana ngahita manura agobye ururimi. Nari mvuze ngo bakishijinganya igitangaza Imana ikoze, Imana yongera ikora ikindi gitangaza cya kabiri. Bakigitinze ku gitangaza Imana igiye kugukorera, Imana hari ikindi gitangaza igiye gukora. Imana neje marayika w'Imana waramubonye 2024, ariko 2025 marayika w'Imana yongera agaruka. Ngwe marayika w'Imana aramanuka ahita agobyora ururimi. Imana nishimwe. Before dry zenima ngaya sire totaya benefo tuterevene sasoma. Imana ivuganye nanjye kandi ndayumvishe. Ndakumva Yesu, ndakumva. Imana ndakubona aho ngaho uhagaze, wibereye aho ngaho mvugo muri Australia. Ntago Imana irakunyeretse, Imana ivuganye nanjye irambwira ngo igiye kugukora. Turabakire bakunzi bacu bo ku Mugore w'Inkuba TV. Amahoro y'Imana bane namwe, twongeye kugaruka mu bihe byiza by'ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha abadahwema kudukurikirana, Imana ibaha umugisha abadusherinze, abakanze subscribe, Imana ibaha umugisha. Hanyuma imbere yacu dufite umutumirwa, reka tumwakire abibwira, asenga Imana, abagezeho n'iki Imana yashyize ku mutima we. Turakwakiriye Manuel. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Amazina nyine ni Emmanuel nk'uko babibabwiye. Ndi mwene so muri Kristo Yesu. Nifuje kubana namwe. Imana ibamere umugisha. Imana yera, Imana ibera hose icyarimwe. Se w'ipfubyi, umugabo w'apfakazi, Imana twiringiye, Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Munyemerere muri aya masaha uzubane natwe. Nyiringabo Imana Nyiringabo Imana tukubera igikoresho wikorere. Nyiringabo Imana ugera ikasikasi ndetse n'ikusukusi. Ufitiye icyizere, ukora ibyo abantu bananiye, ntabwo ukora ibyo abantu babasha. Ariko waravuze ngo nidushaka tuzabona ndetse nidukomanga tuzakingura. Ijambo rivuze ngo iki? Zaburi 125 haravuze ngo abakwiringiye bose ameze nk'umusozi wa Siyoni utajya ubasha kunyeganyezwa, ahubwo uruhamye iteka. Biravuze ngo nk'uko inkike zigose Yerusalemu, inagukosa abantu bawe. Ngaho ngwino tugote data ugabanye umubare wari mukawongera umubare wakizwa. Urakoze kubyumvishira mu izina Ebifodrayi zenimanga ya situ tutaya bilifo. Ndakumva Yesu, himbazwa, ndakumvishe wamanutse. Urakoze ko witamuriye ni mu izina ryawe Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana. Imana imaye riboneka Luka igice cya mbere umurongo wa 37. Haravuze ngo Luka igice cya mbere 37 havuze ngo iki? Haravuze ngo mbere haravuze ngo kuko ari na jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana ibamere umugisha. Na jambo Imana ivuga ngo rihere. Iki Imana yavuganye nawe bitinde kizasohora. Aya ni amagambo yanditswe n'umuhanuzi bita ubutumwa bwiza nk'ubwo bwanditswe na Luka, ariko uyu n'umugabo bita Zakariya ndetse na Elizabeth bari bamaze imyaka 80 badafite urubyaro, ariko bari bicaranye imvugo y'Imana. Bari bicaranye ko Imana izabarenge. Ngigihe simwe bakora ikintu cyitwa ubufindo. Hanyuma mu gukora ubufindo ngo Zakariya buramufata. Ariko uyu Zakariya hari imirimo atakoraga mu itorero. Mpamvu ya mbere, hari n'aho atajyaga. Impamvu ya kabiri, hari n'abataganiraga nabo. Impamvu ya gatatu, yari yarabaye igicibwa mu muryango iwabo w'umugore ndetse n'iwabo. Bitewe n'iki? Imyaka 80 yari myinshi cyane adafite urubyaro, ariko Imana ivugana nawe. Bibiliya iravuze ngo igihe kimwe aragenda aza imbere y'Imana ajya gutanga, wari umusi w'imitsima idasembuye, ngo bajya gutangira Imana igitambo. Ngo Zakariya yibutse Imana imirimo, yibukije Imana imirimo
Imana bikora ku mutima. Na kindi kintu kiriya gikora Imana ku mutima, imirimo. Iyi mirimo ikora Imana ku mutima. Icya kabiri gikora Imana ku mutima ni ikintu cyitwa isengesho. Ahantu utazagera wowe uzahatuma isengesho. Before dry zenimanga yasire tutaya bini. Nijoro ndi gusenga Imana yanyoretse abamarika benshi cyane ngo nagiye kubona mbona abamarika Imana irimo irabohereza ku mipaka. Mbona abamarika benshi cyane Imana iri kugenda ibohereza ku mipaka. Imana ivugana nanjye irambwira ngo Imana iraturinze kandi irinze igihugu cyacu, kuko igihugu cyacu hari ikintu Imana yari yavuze ku gihugu cyacu. Nibwo yahise imereza iri jambo dusomye rivuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihe, nta jambo Imana yavuze rizigira rihe. Buretse gutakariza Imana icyizere, buretse kurambika agakiza hasi, buretse kuyirwanirira, Imana irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Imana ebifodrai zenimanga yasika tutaya binefone dry tuta enebo. Imana irakora kandi Imana irasohoza. Biravuze ngo muri ako kanya Zakariya yibutse Imana imirimo, marayika w'Imana aramanuka aramubwira ngo Zakariya ni njyewe marayika Gaburiyeli magara iburyo bw'Imana. Imana inyohereje aha ngaha irambwira ngo igihe kirageze. Igihe kirageze kuko ugiye kubyara umwana w'umuhungu. Papa, igihe kirageze Imana ikagutabara. Mama, igihe kirageze Imana ikagukura mu buzima bw'ubushomeri. Igihe kirageze Imana ikagukura mu butayu. Ndakubona kandi Imana inyeretse umukobwa witwa Angelique. Angelique afite agahinda ndetse n'umubabaro, amaze gusenya gatatu. Barivuganye nanjye ndamubwira ngo imbaraga zakugendagaho z'umwijima Imana izitesheje agaciro. Henitaya binifone dry zenimanga yasika. Imana ivuganye nanjye ngo igiye kukubakira. Imana igukomoye igikomere umaranye imese, kuko ngo nta jambo Imana avuganye nawe rizigera rihera. Taya binifone dry zenimanga yasire tutaya binifo. Imana inyeretse Florasi nanone kandi Imana ivuganye nanjye ngo Imana ikurinze abajura. Ndakubona ikindi Imana ivuganye nanjye, Imana iguhaye akazi. Ikindi Imana iguhaye perime Florasi. Ikindi Imana ivuganye nanjye ndacyumvishe. Imana irambwiye ngo bari barakuzinze ariko ngo uzapfa utabyaye, ariko Imana irakubohoye kubw'amasengesho maze iminsi. Mbonye ufite ububyutse urimo urasenga Imana, gusenga kwe kwarumvikanye. Fura, ndabona ufite ububyutse buteye ubwoba, ariko Fura Imana iragukunda. Nta muntu yanga, ariko mbonye Imana igukunda. Kandi nimba hari ikintu Imana igiye gukora, Imana igiye kugukorera ubukwe bwiza. Fura, Imana igiye kugukorera ubukwe bwiza. Ugira umutima ukunda, uca bugufi, ubaha abantu b'Imana. Mana we, mbese ibyo ufite byose umva wabitanga. Nitaya binifone dry zenimanga yasika. Imana igiye kunyereka none umukobwa witwa Fiye. Ndakubona aho utuye aho ngaho ku Gisozi. Fiye, Imana ije kukurengera maze igihe kirekire. Umaze igihe kirekire Imana ivuganye nanjye irambwira ngo isezerano yavuganye nawe ry'ubukwe Imana iriyahiriye ije kugukora ubukwe Fiye. Kandi Imana iguhaye umusore mwiza, kandi umusore muzajya mugendana ukavuga ngo Imana yaransubije. Kandi Fiye, mbonye mu bana bawe uzahabyaramo Imana. Ikimenyetso Imana imaye ngo irambwiye ngo umwana wa mbere uzabyara azaba ari umwana w'umukobwa. Fiye, Imana irakurengeye. Iravuze ngo marayika aramanuka aramubwira ngo njye ndi Gaburiyeli magarara iburyo bw'Imana. Imana ivuganye nanjye irambwira ngo igihe kirageze ugiye kuzabyara umwana w'umuhungu, ariko uyu mwana w'umuhungu uzamwite Yohana. Bihishuye iki? Bishatse kuvuga iki? Biravuze ngo Imana iguhereza isezerano ikaryita izina, ikarihereza izina itarararisohoza. Ubu dufite abantu nyine uko nyine bicaranye Imana izabagirira neza itarabagirira neza. Imana izabatambagiza itarabatambagiza. Imana izabaha urubyaro itarabaha urubyaro. Imana izabakorera amakwe mutarabukora. Bivuze ngo Imana yarabivuze. Imana itanga isezerano ikarihereza izina itararayisohoza. Biravuze ngo nuko Zakariya ngagire ngo abyumve zenimanga yasire tutaya binifone dry. Ngo nuko aravuga ngo bishoboka gute? Bishoboka gute ko ibyo bintu byakunda? Bishoboka gute
nje w'imyaka 80 marayika aramubwira ngo ubwo utanyumviye ngiye gukora ikintu kimwe, ngiye kukugobya ururimi, bizakubera, uzabibonesha amaso, uzavuga ari uko uyu mwana yavutse. Ngako kanya marayika w'Imana amugogobya ururimi. Hari abantu bari baragobejwe ururimi batari bafite icyo kuvuga, ariko Imana ihaye icyo kuvuga. Hari abantu bari bafite agahinda, hari abantu bari bafite ibikomere, Imana yomoye ibikomere. Hari abantu babonaga nta nzira, bayireba uburyo n'imoso bakayibura, ariko Imana ibabereye Imana. Befodraye zenimanga yasire tutaya binefo. Imana ivuganye nanjye, irambwiye ngo mbonye Samusoni, Imana irambwiye ngo igukoreye ubukwe. Imana igukoreye ubukwe vuba bwihuse. Samusoni mbonye waranateye ivi, ikindi akazi kawe karimo intambara, ibyo ugerageje gukora biranga, ufite ikintu cyitwa inyatsi, ariko Imana irambwiye ngo kuko wegeze kugaburira umuntu, mbonye waragaburiye umuntu, Imana irambwiye umugaburiye muri Covid. Samusoni, Imana irambwiye ngo ije kugukorera ubukwe, kandi Imana iguhaye imikorere ifatika. Imana iguhaye imikorere ifatika, niko Imana ivuganye nanjye. Samusoni, Imana iragukunda, mbonye Imana iguhereza ibinyabiziga, mbonye Imana kandi wikisuzugura. Samusoni, Imana iguteyeho inyama, Imana igukuye mu buzima budafite ishusho, Imana iguhaye ubuzima bufite ishusho. Nukuri Imana irambwiye ngo uzakoresha, ntabwo uzatura hasi, uzatura hejuru. Imana nishimye. Bibiliya yavuze ngo nuko muri ako kanya uyu Zakariya agobwa ururimi, ngagira ngo amare gugobwa ururimi, ngamezi 3 acaho Elizabeth arasama, ngagira ngo amare gusama, nginda yihisha amezi 3. Imana nishimwe. Ngakira ngo amare kwihisha amezi 3, ebifodraize nimanga yasire tutaya benefo. Ngagira ngo yihisha amezi 3, ngigihe kiragira uyu mwana aravuka. Uyu mwana aravuka, amaze kuvuka iteka n'iteka Imana ntiyakora ikosa ryo kugutabara kure yaho wasebeye. Iyo Imana igiye kubanza gutabara umuntu, irabanza igacecekesha amajwi yose, hanyuma ngo uyu mwana biravuze ngo aravuka, ngo iminsi 8 irangiye ngo baza kwita umwana izina. Imana ikoze igitanga, iyo Imana ikoze igitangaza kivugisha n'abatari bafite ijambo ryo kuvuga, gihuruza abantu benshi, n'abatakuvugishaga barakuvugisha. Biravuze ngo imiryango iwabo umugabo irahaguruka, iwabo umugore irahaguruka, abaturanyi barahaguruka, abashumba barahaguruka, amatorero arahaguruka. Imana nishimwe, abo biganye barahaguruka ngo baza kureba uyu mwana wavutse. Birivuze ijambo rikomeye ngo nuko muri ako kanya ngo bagire ngo bahagere, ndumva kandi ifashijwe, ngo bagire ngo bahagere ebifodraize nimanga yasire, ngo marayika w'Imana babaza uyu mubyeyi, baravuga ngo nubwo umugabo wawe ntabasha kuvuga, amaze umwaka atavuga, hanyuma nubwo atavuga we wabasha kwita umwana izina. Hanyuma ngo uyu mubyeyi aravuga ngo umwana wanjye agomba kwitwa Yohana. Ngo mu gihe bakiri kujijidinganya, ngo marayika w'Imana ngahita manura agobye ururimi. Nari mvuze ngo bakishijinganya igitangaza Imana ikoze, Imana yongera kuri ikindi gitangaza cya kabiri. Bakigitinze ku gitangaza Imana igiye kugukorera, Imana hari ikindi gitangaza igiye gukora. Imana nishimwe. Marayika w'Imana waramubonye 2024, ariko 2025 marayika w'Imana yongera agaruka. Ngwe marayika w'Imana aramanuka ahita agobyora ururimi. Imana nishimwe. Before dry zenimanga yasire tutaya benefo tuterevene sasoma. Imana ivuganye nanjye kandi ndayumvishe. Ndakumva Yesu, ndakumva. Imana ndakubona aho ngaho uhagaze, wibereye aho ngaho mvugo muri Australia. Ntago Imana irakunyeretse, Imana ivuganye nanjye irambwira ngo igiye kugukorera ubukwe, igiye kugukora ubukwe vuba bwihuse. Abo mugerageje guteretana nabo baragenda, numenya kuntu bagiye bakubeshya urukundo, ukabahereza amafaranga, bakakurya amafaranga, ariko Imana ije kugukorera ubukwe. Denise we ndakubona, Denise ahantu wibereye. Denise Imana ivuganye nanjye ngije kugukorera ubukwe. Biravuze ngo muri ako kanya marayika w'Imana agobye ururimi Zakariya, ngo Zakariya kimara kugobwa ururimi yashatse kuvuga ngo iki, ngo nuko muri ako kanya Zakariya arahaguruka arabasuhuza, aravuga ngo mbese namwe mwaje kwita umwana wanjye izina. Nari mvuze ngo Imana iguhaye uruvugiro,
aho waburiye uvugiro. Imana iguhaye agaciro aho waburiye agaciro. Imana ebifodrai, Imana igutabara aho wasebeye. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kugutabara kure aho wasebeye. Imana igutabara aho wasebeye. Aho waburiye iburyo niho Imana iguhereye iburyo. Kandi urusaku rw'abakuvuga ni ifirimbi guhamagariza Imana kuza gutabara. Imana ibamera umugisha kuko ari na jambo Imana ivuga ngo rihere. Nta jambo Imana yavuganye nawe rizigira rihera. Nibwo iri jambo Luka yaryanditse bitewe n'ibintu Imana yarikoreye Elizabeth ndetse na Zakariya. Ibintu Imana igukoreye bihuruje abantu, ibintu Imana igukoreye bitangaje abantu. Hanyuma Imana igikora ibya mbere, bagihurira ibya mbere, Imana ikoze n'icya kabiri. Ebifodrai, niko Imana yavuganaga nanjye. Shalom, nimwakine neza ijambo ry'Imana. Yego manywe, Imana iguha umugisha. Hanyuma watambutsa nimero, hari umuntu wakwifuza gusengana nawe yagukunze. Numero zanjye ni 07 30 6 2 21 0. 07 30 6 2 21 0. Shalom. Wasenga Imana ntacyo. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana y'imirimo, ise wipfubye, mugabo wapfakazi. Gabanya umubare barimbuka, wongere umubare bakizwa. Igere kasikasi ndetse n'ikusukusi, ugere kwa muganga ukize indwara. Nyiringa Imana abatenebutse, wongere mibi, wongere Nyiringa Imana bazize imbere yawe, wongere bakumenye. N'abatarakumenya bakumenye kugira ngo bazaragwe ubwami bwawe. Nyiringa Imana takumvishe kandi urakoze kubyumvishe mu izina rya Yesu. Amen.